Niyomugabo Claude wari kapiteni w'ikipe ya APRC Byarangiye yamaze kwerekeza muri ekipe ya Merrikh. Ese byagenze bite ko yari afite ama offre hanze? Byo byagenze bite ko iki atagarutse muri ekipe ya APRC? Yifujwe n'andi makipe agiye atandukanye harimo ekipe ya Rayon Sport, Azam zo mu turere. Ese byo byagenze bite? Byarangiye bite? Byose ndaje tubinyuremo neza gatanu kuri gatanu. Ese ruboneka Jean Bosco umwe mu bakinyi bari bavuzwe yuko bagomba gusubirana muri ekipe ya APRC, we bimuhagaze bite? Byose ndaje ngwereze ubwino mbikugezeho neza gatanu kuri gatanu. By'umwihariko reka nizere ko umeze neza, nizere ko wamaze ko wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu. Niba utarayikora ikore nonaha kugira ngo ujye uba umwe mu bambere ibiganiro byacu ndetse n'andi makuru agiye atandukanye afite aho ahuriye n'ikipe ya APRC akugeraho neza muri rusange. Ngwaye ikaze rero, reka nizere ko ukomeje kugenda ugira intangiriro nziza z'icyumweru. Ikipe ya Merrikh ku munsi w'ejo ubwo yari irimo irakina n'ikipe ya APRC nibwo hagiye hazamuka amakuru yemeza ko uyu musore Niyomugabo Claude yamaze kuba yakwerekeza muri ekipe ya Merrikh. Nyamara byari byaravuzwe mu mwaka w'imikino hagati yuko umutoza Darco Novic yifuza abakinnyi barimo Nijyana Clement, Niyomugabo Claude, ruboneka Jean Bosco ndetse n'abandi bakinnyi babanye nawe muri ekipe ya APRC mu bihe byiza yagiranye nayo, nubwo atabashije gusoza umwaka w'imikino ariko azi bamwe mu bakinyi yari yamashije kuba yabonesha n'imboni ziwe. Byagiye bigaruka yuko n'akagege nawe yari yamwifuje ku rwego rw'ejuru. Uyu musore Niyomugabo Claude nawe akimara gutandukana n'ikipe ya APRC, ikipe ya APRC ikimara kumushimira, hajya havugwa amakuru yuko ashobora kuba yarabikoze ahubutse. Yifuzaga yuko ikipe ya APRC yakagombye kumuzamurira umushahara, ariko ikipe ya APRC igahita imusezera hakiri kare cyane, ndetse bivuga yuko n'ama offre yari afite hanze byagiye bipfa. Yari afite ama offre ngo mu gihugu cya Misiri, afite ama offre muri Tunisia, afite ama offre muri Tanzania, by'umwihariko muri Azam yaramushakaga cyane, ndetse tukagaruka kuri Merrikh yo yari yaramwifuje mbere cyane, ndetse n'abo basore bagiye batandukanye nari nagarutseho bwa mbere. Uyu musore amaofre yiwe bisa nkaho bitagenze neza, by'umwihariko amaofre yo hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse mu bihe bishize nibwo ikipe ya Rayon Sport nayo yigeze kwipanga iravuga ati why not tutakora transfer y'ibisazi ngo tugende tumanure uwari kapiteni w'ikipe ya APRC. Bamugezeho baramuganiriza gusa arababwira ati ntabwo naba nkiva muri ekipe ya APRC ngo me najya muri ekipe ya Rayon Sport, ntabyo mwampa. Ekipe ya APRC itari bumpe ku buryo nayigambanira bigeze kuri urwo rwego. Ari naho mwagiye mwumva ko hagiye haza n'amakuru avuga yuko uyu musore we mugenzi we ruboneka Jean Bosco we yimeye kuba yagana n'ikipe ya Rayon Sport, ndetse baza kudahuriza ku bintu bimwe na bito cyane ku kijyanye n'umushahara, bapfa 500,000 ndetse na miliyoni zikaba 15 ku kijyanye na recruitment. Gusa uyu musore rero amakuru ahari avuga yuko uyu musore nyuma yuko abonye ko muri ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi yasigaye igihe gito kugira ngo ibe yahamagarwa, kandi arabizi neza ko n'umukinyi ukina abanzamo arebye gato yazicara, kandi aramutse yicaye kongera gukura abakinyi baza barafatishije ni ikintu cyagorana cyane, kandi arabizi neza ko imyaka agezemo ni imyaka yo gukina, by'umwihariko agakina ku rwego rw'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Bivuga yuko rero uyu musore yamaze kwerekeza muri ekipe ya Merrikh ku gaciro k'50,000 by'idolari, ubwo ni miliyoni zikaba 670 mu mafaranga y'u Rwanda, ndetse akaba yayemewe kuba yafata umushahara w'ibihumbi 2,500 by'idolari, ubwo ni miliyoni 3,500 kabisa. aho ngaho kubaza uburyo idolari ririmo riravunjishwa, akaba ari byo yamaze kuba yakwerekeza muri ekipe ya Merrikh isigaye itozwa n'umutoza Darco Novic. Abenshi bavuga yuko uyu mutoza Darco Novic nawe uri ku gitutu, navuga ko wicariye intebe ishyushye cyane, kubera ko arabizi ko muri ekipe ya Merrikh nyuma yo gutsindwa imikino igiye itandukanye, nyuma yo kutagira pre-season, nyuma yo kwanga kwitabira Sekafa Kagame Cup, ubuyobozi ibintu byose bwabimushize mu biganza, baravuga ati genda ubikontorore, ariko natwe turashaka yuko umwaka ushize ntabwo byagenze neza, ntabwo yageze mu matsinda ya CAF Champions League. Uyu mwaka rero nk'ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona muri Sudan, turashaka ko ugera mu mikino ya CAF Champions League. Uyu nguyu ni umunyarwanda wa mbere navuga ko umutoza Darco Novic bitewe n'uburyo yanyuze muri ekipe ya APRC mu banyarwanda benshi yari yifuje, navuga ko uyu ari we munyarwanda ubashije kuba yaba successful muri deal zose yari yifuje. Ariko nanone turebeye muri ekipe ya Merrikh ni umusore ushobora kuzamufasha cyane, kubera ko ku mukino naraye mbonye w'ikipe ya APRC ndetse n'ikipe ya Merrikh, nabonye ko uruhande rwo kuri nimero 3 y'ikipe ya Merrikh ntabwo akina ibintu birenze, ntabwo ari umukinnyi wahatari, ku buryo uyu musore w'umunyarwanda Niyomugabo Claude ashobora kuba yakicazwa n'uriya musore usanzwe ukina muri ekipe ya Merrikh kuri nimero 3, bitewe n'uburyo nawe nzi neza ko ari
umukinnyi uhatana, ari umukinnyi ukotana cyane, ashobora kuba yagira muri ekipe ya Merrikh akabona umwanya ndetse akabona n'igihe cyo gukina, cyane cyane ko muri aya makipe yo muri Sudani ari amakipe aba arimo competition yo ku rwego rwo hejuru, cyane cyane ko ari umukinnyi none uzakomeza gukina imbere y'umutoza Stefan Constantine, azajya aragerageza kumubona neza cyane kubera ko murabizi neza ko aya makipe ya Merrikh ndetse na Al Hilal ni amakipe azakomeza gukina muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, ndetse na karindire yayo yarasohotse by'umwihariko kuri Merrikh izatangira itana mu mitwe n'ikipe ya Rayon Sports, nubwo umukino wabo uzatangira ari ikirarane. Uyu musore rero ubwo ntagasubirwaho, mushobora kuza kubona yatangajwe n'ikipe ya Merrikh vuba ahangaha kabisa, ndetse mukabona n'andi makuru agiye atandukanye. Twerekeze kuri mugenzi we Ruboneka Jean Bosco, nawe bivuga yuko ashobora kuba yakwerekeza muri ekipe ya Merrikh, mu gihe ngo nawe ibigano bikiri hafi birimo biragenda bigana ku musozo, kubera ko mu makipe agiye atandukanye mu ma offre yari afite byagiye byanga, ekipe ya Sport yarakubise bita birapfapfana bite ntibahuriza ku mushara, ariko nkuko mubizi aba ni abakinnyi baba bakeneye gukina, n'abakinnyi tuzi neza ko bafite ubuhanga, ndetse bitekerezwa ko Darco Novic nkuko yari yabifuje bakiri mu bigano kugira ngo barebe niba basinyira iyi kipe ya Merrikh kugira ngo be bakwerekezamo ari abakinnyi babiri, kubera ko n'abakinnyi mutoza Darco Novic yakundaga cyane akiri muri ekipe ya APRC, by'umwihariko bombi bari abakapiteni be, Niyomugabo Claude yari kapiteni mukuru, Ruboneka Jean Bosco ari vice kapiteni, urumva ko yaba akoze deal iremereye cyane yo ku rwego rwo hejuru. Mwagiye mubibona ko n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye, by'umwihariko nka Mugisha Gilbert barafinda yerekeje muri Zimbabwe ndakeka muri ekipe ya Jua Galaxy, ni ekipe ikomeye kabisa, ndetse n'ikipe izakina imikino nyafrika, ubona ko kabisa we yagize amahirwe ahita abona ikipe vuba na bwangu, nubwo abenshi twari turimo turaganira bavuga ati kabisa barafinda we yagombaga kugenda bitewe n'umukinnyi bamusimbuje kwa Diakan Michel, umwe mu basore baraye bagize umukino mwiza, ikipe ya APRC itsinda ikipe ya Merrikh, bavuga ati noneho bigaragara ko ugusimbuza barafinda byo bisa nkaho byabahiriye muri ekipe ya APRC, ariko abenshi bakivuga ko ekipe ya APRC bitewe na kapiteni Niyomugabo Claude bashobora kuzabura ikintu cyitwa leadership muri we cyafashaga cyane ikipe ya APRC. Wagera kuri Ruboneka hagati mu kibuga uburyo yakoraga cyane bashobora kuzabihomba cyane, ariko wenda reka dutekereze ko abakinnyi bari bashobora kuzabikavaringa, by'umwihariko dore ko haje umutoza mushya wongerera imbaraga abakinnyi ashobora kuzabafasha cyane, kubera ko nabonye n'abafana ari nacyo kintu bagarutseho cyane, bitewe n'uburyo ikipe ya APRC yahatanye mu gice cya kabiri, nyamara ari ibintu tuyizeho ibasha gutsinda ikipe ya Merrikh mu gice cya kabiri ibitego bigera kuri 3, abenshi ari nacyo bahurije baravuga ati none ikipe ya APRC yatangiye kugira imyuka ku buryo ishobora kuba yagera no mu gice cya kabiri iri en forme, iri gukina itarimo irahatana no kuba irimo irashaka imbaraga z'umubiri. Nuko uko bimeze rero, weho kora subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'andi makuru agiye atandukanye, haba amakuru yo muri ekipe ya APRC, amakuru afitanye n'ikipe ahuriye n'ikipe ya APRC, amakuru yo muri ekipe nationale y'u Rwanda Amavubi, ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye, na hanga uzajya uyasanga. Kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Ngiye umva Nebo Fabrice, The Sport Move, nawe ubutaha. Ciao ciao.